Kadai-kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bukongsan jong khubor menta ka setiap kenyau tari urum hang kilong. Pentip umentri yang badu kari Narendra Modi bakathong ma Ahmad jong sarkar kalong ban bo ya kari Ahmad do na ka benda ka model of development. Nado ka apu pratarik menta ubnai on sedang ya ka dorbar mangtingga jong jela Meghalaya. Yasoi kanipko bat ka Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan Raj Bhavan Meghalaya ya ka Memorandum of Agreement banyakhun ya ka Chimpang TB ha ka jela. Bat pengkre ka nongba Shillong ban pelong ya ka Limpung Ilakai Football ISL ha ka sim ka peningkong ka banlong menta ka jamin. Ka khubor ka babanya. Menteri ng badu kari Narendra Modi hingga sengi ulaong bakathong ba Ahmad jong sarkar pedeng kadai karoi kapar bakan boru ya kari Ahmad na kabenta ka model of development jong ka sarkar. Menteri ng badu kari ulaong bakinong snong jong kari kila sungut ho ba ya ka jingthumu jong ka sarkar bat kumta kila ajing kasyan ya kani ka sarkar mentala laisin kinthi. Ya kani Narendra Modi ulakren ha ka por bu ajubab ya ka motion jong jingsungu ya ka present kari ka Draupadi Murmu kepala wanra hakini ki atli ki yang jong ke parlimen. Shosho Narendra Modi ulai thuru bak sarkar kalasim khiaru banten kiyo ya ke skill development lembat ke industrialization bat kala bay pisab hakini kaliang. Menteri ng badu kari ulai thuru bak sarkar ke jong kalapin khan ya ki an ki BD bat ki ST bat SC. Shosho Narendra Modi ulakren halo ke jingsim khia jong sarkar ban ajing yaram syakitu ki bayu ki badan ya ke jingduna department. Ka dorbar matinga jong Meghalaya Legislative Assembly kan sedang nado ka apu pratik mentau benai hado ka khatlai ter uleber arjar arpusan bat kani ka jingsong dorbar kan long na ka benda shposngi ya kani ka rai lapin scam da ka jingelang jong ka Business Advisory Committee kabla long hinin kasngi ulam phang ga yeng dorbar thawan ka jela Thomas sangma ulapin tip ba menteri ng ba ka jela konrad ke sangma sawan ra ya ka mangtingga jong ka jela ha ka santri uleber arjar arpusan ulam phang ga yeng dorbar thawan ke jela ulai thuru bakini ki shposni jong jingsong dorbar laisngi kandai na kabenta ka private members business but nyosni pat kandai ka government business. Kamaumanuk Chera Cement Employees Union ni ke MCCEU kala kerpat ya menteri ng ba kejela ukonat sangma wan pelat ya ka song jirap ke jongki ke bawan lemba ke skim ke bakerpang na kabenta ki nong tray ke ni ke cement plan bakan long no ha ka asen siu ha ka jaka jong ka license siu presiden jong ka MCCEU uba pen scambling do ha bakren bakilap thai khubor hadin ke jinga kendu ya menteri ng ba kejela ula pentim bak sarkar dangshen kala terwa ban pelat ya ke ni ke song jirap ha ki license siu haki licenem nagaliang ubapen scamling do ulak kerpat yak sarkar jela ban pelat shwa saupo na kasisma haka jingsiu ke baningkong bat kerpat pat ba jingsiu ke baar kan long no ya ka basa ke balong lepong na kasisma bat kerpat ru ba kan long haka juga snem presiden ke MCCEU ulapen tip ru ban nagaliang menteri rang ba umsyam na ajing kular EA halor kani nagaliang vice president kani kan hon uba SK dakhar ulay thu bakila kerpat yang menteri rang ba kejela bantay ya ka Industrial Training Institute ni ka Vocational Training Center hapo ka mensyem jong ka MCCL hi khanang bakala ban ajing yarap ya kini kinong tray ka MCCL. Ka pariksha pe charcha ka bapra ka badai ka interaction program kan sedang biang ya ka program ka bathamai ka jongka na ka benta ka ni ka snem bat ka ni ka program kan don halo pra ipsud ka ni ka program labo bakan sedang nadu ka shpotarik mentau benai ham Bharat Mandapam Hanong ba New Delhi katkum ka kerwa balapha na ka tanat puli jong ka ni ka pariksha pe charcha ka bathamai kan wanra ya ki reu shemphang na baro kilyang bat ban ai jingi kai bat yakren ru bat kisamla puli katnat puli puthi jong ka kala pentip ru bana ka bentagan ni ka program onjit hado life nurut kisamla puli na man la ka way ka jela bat union territory bat kini kisamla puli kinyola ru banyakren markhmal bat menteri ng badu kari Narendra Modi kani kadai ka Akashwani Shillong ka bolam sipi ya ka khubor.
Lampang jong kayeng dorbat hawan ke jela Thomas A sangma hin resmi ulai thu baga jingya jong ke jingte ya kayeng dorbat hawan batmai jong ke jela ke badan hamau yang kala jandap atat baga jingya jong ke kam kala long khandai phau nak sisma haba pen pau ya ke jing slam jong ke jingte ya ke ni kayeng dorbat hawan ke batmai nak liang uni ulampang ulong baga jing thumu ba khmat e ke dei ke jing singai baga jing scam jong ke ni ke jingte ya kayeng dorbat ke badang yat ke jingte shu Thomas A sangma ula pentikna baga dorba senrai jong uni usnam ajar apsan kan salong bet hakani ke yeng dorba thauan ka batmai ka memorandum of agreement ni ke jingesoi jong ke jingesung thu lai soi hapdeng ka North Eastern Electric Power Corporation Limited ni ke NIPCO bat ka Pradhan Mantri TV Muk Bharat Abhiyan Raj Bhavan Meghalaya bat ke ni ke jingesoi ya ka memorandum kalalong Haraj Bhavan hinin kesngi laban kedau ba ke NIPCO Shillong kan bei pisa ya ki Nongpang TV jong ke jela bat ke ni ke Slam kan penbiang ya ke jingbam na ka benta aspa sampungut ki Nongpang TV jong ke jela ha ka ni kesngi na kaliang ulat kejela u CH ngalong biang ha kali kesini na kaliang ulat kejela u Vijaya Shankar ulak kentu pada bantau ya ka expert committee ban wat ya ka daw jong ke jingmi ani ke jingpang TV ha la kalong ha kejela ni wat ha kariru na kaliang general director ke NIPCO Rajesh Jha ula pentip ba ka ni ke senjam ba ka NIPCO ke sim ke dei sibenta jong ke National TB Elimination Program Menteri ng Baga Jela ukunat ke sangma hinin kesni ula pelat ya ka Health Shuttle Service jong ka University of Science and Technology Meghalaya ka Badairu ka Slempule jong ka PA sangma International Medical College and Hospital bat ha ka ni kesni lai don langru ka menteri ka koi ka khya jong ka Jela ka kong Amperin Lingdo lembat u chancellor ka ni ka school ba UM Hook ka jingthmu jong ka ni ka Shuttle Service ka long ban ai jing syakri ya ki Nongpang na ka bentaban pinkit pat pinpoy ya ki syaki jaka sumar khnang kinyo ya ka jing sumar ka papaka ukonat sangma haba ajing kren hakani kesngi ulaong baka senjam baka PA sangma International Medical College and Hospital ka sim kadai ka senjam ka babahatam namar bakan yo ban ajing syakri ba ya kipat ba khamtam ha ka bayday bat ka kot kya uni umuntirang ba ka jela ulaong ru baka ni ka Health Shuttle Service kan ajing mentoy omtang ya ki jaka nong kendong handai kan penklan ru ya ka slam ajing sumar la kalong halong ba shalong ni wat syaki we di ki jaka Katura Agri Horticulture Society hinin kesngi kala pelong ya ka Horticulture Show Com Exhibition ha Christian Girls High Secondary School ha ka ba u Deputy Commissioner ka West Garo Hills District u Jagdish Chenani ulalong kum ukongsan ha ba ajing kren ha kini kesngi na kaliang u Jagdish Chenani ulapen pau ya ka jinglong kerpang jong ka jela Meghalaya ha ka ba ka rep kariang ka de ka ba no sinyang bahasa ka GDP jong ka jela ha kini kisan snam baladep ha ba yunujor bat kiwei ki jela Shosho une UDC ke West Garo Hills ulapen paru ya ke jingdon kam jong ke rep karyang ke balongru ke jingno senyang ban kenjo ya ke thong jong ke 10 billion economy haswa jong snam arhajar arpopram kanong ba silong lalong ka balapan kriya ban pelong ya ke lempung ya ka football bahaya jong kari ka ISL ne ke Indian Super League ka balong menta ke janmi ke nyotari urumphang arhajar apsan happening ke North East United Football Club Persya ya ke Mumbai City Football Club ha Jawaharlal Nehru Stadium pulu la ban kedau ba ke Mumbai City Football Club ke dan ha ka kedan ke bahan riu jong ke meet campaign jong ke ni ke lempung ya ka football ISL bat ke North East United Football Club kedan ha ka kedan ke kini ke atli kinhon kin persyang menyo ya kilai poin ke bapura na kabenta ke jile kai ke bokongsan ke jongki ha kini ke limpung yele kai ISL ha ke jile kai cricket kabalolong hinin kesni happening ke India bat ke England kala job ya ke England the south wicket but ke England kabala jet ya ka thong ban tiet ningkong hadin bakla job ya ka jingkenting pisa kala tiet aspa sapu praron bar hablut boro ki weekend ubati bon na ka England uday u Josh Butler ubala tiet adu sanpu aron bat uba khulbun weekend na ka India uday u Ravindra Jadeja bat u hasit rana ubaki bala ya khurmar lai weekend ka India habawan be ya ka thong kala poi ya ka thong tang hapo ka lai pu pra pin sa over bat kala tiet aspa sanpu we bat hab no boro an rutli ki weekend ya ka khusna man of the match layo da usupnam gel ubalatiet hendrio punyoran
Kato ka khubor kalakot kabawan siya pina ka studio jong ka Akashwani Shillong but sakin diat por ni seso but ka Akashwani Delhi nagabenta ka khubor hakatin hindi but bot pat sa khubor hakatin pareng kani kaday ka Akashwani Shillong.